X'inhu l-punt ta' FIAU, ta' Financial li investiga każijiet serissimi u ma jippubblikax ir-rapporti ħadd ma jafx. Ġissibu ma taħsibx li issa n-xebaw dawn l-iskużi u qed jasbu li qed tibqa' wara liġi. Il-liġi tal-FIU ma sarix minn dal-gvern. Il-liġi ta' dal-gvern, il-liġi tal-FIU li tipprojbixxi li jidħlu fuq dettalji personalizzati ta' kumpaniji u whoever is sanctions ma minix dal-gvern. Ministers, my question is to both. My question is to both of you. There have been a number of allegations regarding the Panama Papers, regarding Azerbaijan, going back a number of years. There have been doubts created throughout the country since, 2014 now. And all of them end up somehow or other being allegations related to Castile and linking up to allegations about the Prime Minister. How is his position tenable? How is his position still tenable? So, how is his position still tenable? Naħseb illi kronoloġija tal-events. Kronoloġija tal-events naħseb illi kien hemm. U sa iva, u saru u ttieħdu. X'inhu ma dawn il-passaletti? Mela ħaj rispondi mistoqsija waħda. No pjaċir issa. Ta' Konrad Mizzi u kif kembri ma ġietx da fatti. Ma ġietx irreġistrata kif ser il-liġi. Qed jwieġbi hawnhekk quddiem. Jekk irreġistrati, u jekk isirx il-liġi u sanctions ispetta. Rispetta. Ma rispetta. Dak leħni joħxol. Taf inti lek tafni. Rispetta tweġiba, rispetta tweġiba. Il-kronoloġija tal-events kienet ċara ħafna. Meta faqqat il-Panama u naħseb dan il-punt li qed tagħmel inti huwa jispjega l-pożizzjoni llum illi parti mid-difiża li qed jagħmel il-Prim Ministru il-mara tiegħu u l-familja tiegħu huwa proprju kif ittajt inti għaliex jekk inti tara l-kronoloġija tal-events, il-Panama Papers meta faqqaw u meta kien hemm allura allegazzjonijiet fil-konfront insal Keith Kembri mhuwiex politikament elett. Imma Konrad Mizzi ittieħdu passi fil-konfront tiegħu kien dak iż-żmien Ministru illi idlu l-portafol tiegħu u spiċċa bħala Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, kellu jitla' il-kampanja tiegħu minn Deputy Leader tal-Labour Party, però il-kronoloġija li kieku kif qed jgħidu l-allegazzjoni fabbrikati min-naħa ta' Daphne Caruana Galizia u l-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' Joseph Muscat u Michel Muscat, l-isem tagħhom kien joħroġ dakinhar. L-isem tagħhom ma ħareġ ergo fabbrikazzjoni. Il-Ministru tal-Finanz. X'passi ħadd kontra Keith Kembri keser it-taxxa. Rispett.